purun bo sedikit lang hima hanjo hima changrung baking changrung chal air kadde ob haike mui masing awon dur khesong abo ke ob haike pias boko ob haike baza songnai no rongnai tongdi han blog no abo karayo thaugnai kha bang stong kha so nai bai ji song chinai abo pias boko fast thongni nyai ke hol haike mui masing awon dur songnai fast purun bo air kadde hanjo baking air kadde air chali ya ke lo sai wai sha rongnai beki kon haike chaweta. Hello guys, dabo an mui munja po, ke an mui thangang ke, long purunga an mui hake, sini hake mui tam soka, an mui hake pias bokong, hake mui masih awon dulu sama jongo, hake pias bokong hake baza khai deka, lo an mui nai dong di pias bokong bah hake baza khai ka, hake nai dong di lo an blog lo, kana minta hendo, an mui mungka, hake apa hake pias apa pias pelai mungka hake, dabo hake mui masih awon dulu sama abo, na baji. Kana minta hendo hi ai purun bo minta bentuk mel ke yang ngong lo kai sia tam tali purun nai dong aba hangke hai kai nai nai tong di no ro den nai ji aba hangke den an isi baba ang sinamani na nai thuka sai bai di do so nai thuk jaka ke nai thuk in sai di comment khai di or comment jana ni sa ping no ka su bi do comment hong tiro na mai sa ta hai do so ai hong kalung haya dis so shi ba ka ke an sai so hai ki shi bo mai ya ka zap no ni ka zap ni ma shi ta ba song na ha ba wa do khai ang mui masih kan mui sih bang, apa kerja? Ang pas kan mui tunggu, ayo kau itu enggak, kau itu enggak. Ano siya? Doon sa naiba yan mui masih ngawan tu, task ikut gue dong hati, ke task kita nih camai, ada hibiking an, bakal dokter, awak ni pakai bun yang bikin si alre, itu, den, bakal dokter, kalau tidak deh. Kita mau ngajak nyan, komentar blog kan, apa hanya mui masih ngawan dulu. Apa hangke mai ta chinai mai mui putung isi na nango hangke antau mai ta dong nanti aku mui mai tu mari tisu na tisu ni kok la aku mai buat mai pakai